Muthenya wa kana kumariria mihango ya kuruta miri ya mbiriirie marima-ini ma Kware mwena wa mukuru kwa Njenga. Wira wa kuruta miri ni wegatigwo o moko-ini ma aikari. Haha magiteithania kuruta miri kuhitukira guikorokia umwe wao na mikanda kuria arakinya thina gucaria miri no mai-ini ma giko maria marahite guku muthia miri ni wegithayo na mikanda na kugucio ni aikari. Wakati miili zinafufuliwa wanakuja kututupia tear gas. Sasa tunauliza tunafufua watu, mnakuja kututupia tear gas. Sasa hiyo ndio usaidizi yako serikali unakuja kutusaidia. Sisi tumejitolea tukuje tutoe miili, mnaturushia tear gas. Mnataka tufanye nini? Mnataka watu waozee hapa ndani kwa maji? Aikaria magateta gutiganirio ni thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene kuona gutire maabitha maramateithĩrĩria hari kuruta mĩrĩ no kuri ona rimwe maracungĩrĩrio kunyita makonia maria maikĩtio mĩrĩ no ona matare na gloves. Ule usaidizi tunaona wa serikali peke yake ni DSI kupita kama mtu anafanya patrol ya unaona venye mtu anaonanga mahindi yake. Anaona tu hiyo ni patrol anapata hapa na dashcoat ya white. Bona wakati sisi tuna demand ya kietu, tunaona askari wengi wakiwa wametolewa nje kuja kukabiliana na sisi. Na wakati tuko na shida hatuoni wale askari. Kuringana na ikaria ya nambere nene ya mĩrĩ nĩrĩkĩtie kũbutha biũ na uguo mĩnyitĩre yao no mĩritũ rĩu makĩũria kũgĩa na maabitha mbirarũ ona kana gũthaitĩra ũgwati kuona mĩhang'o ĩno ndĩgũthiraga yatĩra ica ikuhĩ. Mwili kabisa hata haijulikani, yani imeoza kabisa, imeoza, ni mfupa tupu, ni mfupa alafu imewekwa na matakataka kwa hiyo gunia. Yani hata nimeshtuka sana. Ni kitendo cha unyama sana. Aikaria makerekeria marakara mao kuri atongoria o aria marauga ni mamatirikire na gutirio kinyithagia maguru haha kuma mihang'o ĩno rĩambĩrĩria. Swali nauliza kwa Mr. President. Wewe unaendelea kuandaa kamiti jini conference ya dialogue ya kuongea mambo na cabinet wako. Je, kini ungwana kweli wewe unaandaa dialogue na bado watu wetu wanaozea hapa ndani? Mbona hii jambo limefanyika hapa na wale viongozi wa hii area hawajaonekana hapa wakisaidiana na hao wananchi? Wameenda wapi ile wakati sisi tunalia machozi yetu juu ya watu wetu wenye wako hapa? Ceceni ya borithi ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie haha ya Kware ĩkorotwo gũkorwo yũĩ nĩkĩ kĩraria kĩngĩ kuona ĩrĩo mĩtani-inĩ kuma kĩara-inĩ gĩkĩ. Itumwa na nani? Na ako na roho gani hiyo ya kujitambulisha yeye mwenyewe? Anaenda huko kujisemea huko yeye ndiye ameua. Yeye basi atuambie ni namba ngapi iko kwa hii shimo. Tunauliza vizuri. Hii police station iko hapa. Kazi yao iko hapa ni ya nini? Ni ya madoido ama iko hapa kama ni building tu ya watu waone kwamba Kenya kuna police station? Kitu ya mwisho. Na kuona rũhonge rwa borithi cia ũthuthuria wa wĩkinaĩ rwa DCI nĩ rĩranĩire gũkorwo rũikĩtie ngono mwĩkũĩrwo mũnene wa njũragano ici. Aikari magĩkĩrĩra nganja ũndũ ũyũ rĩu makiuga rĩrĩ no itanya rĩa kũmahĩngĩca na kũmeheria gacĩra-inĩ ga gũcaria ũma. Ni ngumu sana kuwa watu 11 kwenda mbele. Na venye ukiangalia kama huyu mwili venye tumepata venye umekatakatwa, hata kama wewe ni mnyama namna gani ndugu yangu, uwezi kata mtu ile venye amekatwa. Ile mtu amekatwa kama mtu mwenye anafanya kwa bujeli. Yani amekata nyama into pieces. Oriri namba ya mĩrĩ ĩroneka gũkũ ĩgĩthiĩ na mbere na kuongerereka. Aikari magateta gũtirikwo nĩ thirikari na thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩu makiuga korwo mateithĩrĩrio na macini na maabitha a mwanya watakeku wa mĩrĩ makĩria kuonekana ũrĩ o kuo. Rĩna Kameme TV kuma mũkuru kwa Njenga, kaunti ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.